आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंह ने हाइदी राज्य सरकार की कर्मचारी सिंह अमसुंग पेंशनर सिंह की तोलोब था असिगी कुंट्रा माथोई फाउबगी मनुंगदा पिथोकलगनी सिक्योरिटी फोर्स ने थौबाल अमसुंग सांदेल जिला की मफम खरदा थिहुंबगी थबक जाथबदा बोम यावना कुजुकुलाई कया फगतख्रे अमसुंग नोंगले नुक्सित दाना मरम ओइतुना उड़ीसा की समुद्र खोंगपान की मफम खरदा हयेंग अयुक फाउबदा अकनब नोंग चुरबा याई हाइदी मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंह ने हाइदी राज्य सरकार की कर्मचारी सिंह अमसुंग पेंशनर सिंह की तोलोब था असिगी कुंट्रा माथोई फाउबगी मनुंगदा पिथोकलगनी मुख्यमंत्री सेक्रेटरिएट की दरबार हॉलदा ngarang pangthokhiba paugi mifam amada Sri Biren hai lanjinariba miyoi leinabagidama yum lising taret sabada kendra sarkar na ayaba pire matam kharagi oiba yumsing asi Bisnupur jila da lising ama taramanga Sandel da changma taramathoi Churachandpur da lising ama chahum kuntra mathoi Imphal East da changma marphu taramari Imphal West da chani kunmanga Kakching da lising ama chani tarataret Kamjong da humpu taramari Kangpokpi da lising ama chanipan tarahumdoi amasung Technopol da chanipan marphuni मुख्यमंत्री ने हाई राज्य सरकार न चिंग अमसुंग तंपाकी पुनः लंबी चाम तरा तरे सेमनबा प्रस्ताव तौबदा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मखादा लंबी यांखै तरेट की दमक लुपा कोटी चनी तरा तरेट काइथोरकले लेमौरिबसिंग अथुबा मतमदा यारकनी हाइबगी थाजबा फुंदोकलदुना मुख्यमंत्री ने हाई नोंगले नुक्से रेमालना मांग तागनखिबा अदुगी दमक लुपा कोटी चाम हुंपुतरा काइथोकपदा अयाबा पीरे राज्य की नेशनल हाईवे सिंह पाखलिबा प्रोजेक्ट सिंह की मरक्ता लेरिबा सयेदनबसिंग केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ना मतम चाना खुद थिंगजिनदुना लोइसिनबा होनबिबबो श्री बिरेन थगली मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेना नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हितेंद्र गोयल गा ngarang मुख्यमंत्री की बंगलोर उनखरे उनबदुदा मणिपुर रेल लंबी अमदी मसिगी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग निंगथीना फगतहनबगी मतंगदा वाकनकी हाइदी सिक्योरिटी फोर्स ने थौबाल जिला की क्वारोक मरिंगकुलदा थिहुंबगी थबक जथबदा बोम यावना खुजुकुलाई कया फगतखरे पुलिस की पाउना हाई फगलबा पोलम सिंह अदुगी मनुंगदा 9mm पिस्तौल अमा सिंगल बैरल नोंगमै अमा ट्यूब लॉन्चिंग अनि हैंड ग्रेनेड अनि इंसास राइफल की मैगजीन अमा 9mm की नोंगमै मरु अमिसुंग बाउफेंग रेडियो सेटना चिंगबा याउदी अमरमदा थाजिगी तरा तरुकता कक्जिंग बाजारदा लेबा यूको बैंक ब्रांच लूट तौबदा चेनबा मियोई अमा ngarang फावंगमख्रे मियोई दो कक्जिंग सुमांग लेकाई कैथेल मचा परिंगदगी नि हाइदी मियोई असिदगी लुपा लाख अहम हेनबगी सेनफम लैपटॉप अमा जकानी पानबा गाड़ी अमा मोबाइल फोन चिंगबा पोलम सिंग फगले मखाताना थिजिनबगी थबक सथरी भारत लानमी असम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिस की अपुनबा कांगबु अमना चुराचांदपुर अमसुंग चांदेल जिला की मफम खरदा थिहुंबगी थबक जथबदा खुजु खुलाई कया फगतपा ngमख्रे असम राइफल्स की पीआरओ न थादरकपा चेरोल अमदा हाई सिक्योरिटी की अपुनबा कांगबुना होखिबा लेबाक पोपन नुमिता चुराचांदपुर जिला की थरोइलोक एरिया दा थिहुंबगी थबक जथबदा कंट्री मेड पॉम्पी मोटर अनि कंट्री मेड पिस्तौल अमा हैंड ग्रेनेड अमदी नोंमै मरु न चिंगबा खुजु खुलाई सिंग फगतपा ngमखी अकनबा पाव अमा फंगबदगी असम राइफल्स अमदी मणिपुर पुलिस की अपुनबा कांगबु अमना जिला असिगी लमदांग विलेज थिहुंबगी थबक जथबदा 303 राइफल अमा सिंगल बैरल राइफल अमा फगतपा ngमखी हाइदी अमरमदा मणिपुर पुलिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली की मखादा पुलिस पर्सनल सिंबो ह्यूमन राइट्स का मरी लेना खंगहनबगी पांदमदा डिबेटिंग कंपटीशन अमा ngarang अहानबा मणिपुर राइफल्स के बैंक्वेट हॉल दा पांगथोकरे हाइदी थरमदु मणिपुर की डीजीपी राजीव सिंह ना हुदोखी असम राइफल्स न सिंधुना कामजोंग जिला की वांगली खुलदा उ थाबगी कैंप अमा ngarang पांगथोकरे थरमदु विलेज अथॉरिटी का खुसमनदुना पांगथोखिबनी अमरोमदा यूनाइटेड कॉलेज सांडेल की निफुमरी सुबह एनुअल स्पोर्ट्स मीट कमरी लेनना असम राइफल्स न साना खोनबगी पोलम सिंह खुदोल तमकरे हाइदी मिरमदगी पाइरप उचेक अमूर फालकोन यावना लमलकी सा उचेक सिंह हातनबा नोने जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न खंगनबगा लोइनना कुंजा सिंह न पाइरिबा एयर गन सिंह हयेंग फावबगी मनुंगदा पिखलकनबा हाइदी जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने थोकपा चेरोल अमदा हाई मिरमदगी पाइरकपा अमूर फालकोन हौजेक नोने जिला दा सक्तारबा हौरे उचेक असि नवेम्बर था लोइरकपा फावबदा सक्तारबा मतुंगदा अमुक पाइखिगनी तबिरिबा फावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Nonglei nuksi danana Bangkok Sagar gi nongpok amasung mayai thangba sarukta kanna chichilakpana maram oiduna Odisha gi samudra khongban Bhitarkanika amadi Dhamra na chingba mafamsingda ngasi ahingdagina hayeng ayuk anganba phawbada pak sana akanba nong chugani haidi India Meteorological Bibhag na hai nonglei nungsit asi pungda kilometer samadagi samakun phawbagi sangda sitkani Nonglei nuksit asiki yengnaga Bhubaneswar airport ta flight servicing cancel tawkibaga loinana school college amati university sing hayeng phawba suti lauthokre akutpa mafamda leiba miyoi sabagada mafamsingda thangdokpagi thabak chathari Amaromda India Meteorological Bibhag na hai Manipur da so rajya asiki jila pumnamakta akhak arauga loinana nong chugani Tamenglong Senapati amasung Ukhrul gi mafamsingda akhak arauga loinana akanba nong chugani hairi Panchayati Raj Mantri Rajiv Ranjan Singh ngasi New Delhi da Gram Panchayat Thaki weather forecast haudoklagani. Panchayati Raj Mantralay na India Meteorological Bibhag ka puna khusamnaduna thaurang asi haudokadabani. Thaurang asi na Gram Panchayat Thakta numit mangani khudingi nongsingi phibam mangjaunana khanghanaba amasung pung khudingi nongsingi phibam yengsinaba kudongchaba pigadawri. Thaurang asina khungangda leiba miyoi hena sakti piduna grassroots thakta thohalakadaba khudong thibaching mangjaunana sem sanabani masina lebak asida leiriba lomising amasung kunjasingda haktingnana kanaba piragani Kendra ki information amasung broadcasting mantralay gi senior economic advisor RK Jena na hari lebak asigi sahar sani kuntra marida lana FM radio channel satet kuntra hangdoklagani Ranchi da pangmising da wangang beda bangnahai FM radio channel taramapana Jharkhand gi jila taro Bokaro Deoghar Dhanbad Girithi Hazaribagh amasung Mediminagar dani mangnahai FM radio channel singasi hangdoknaba nilam tawbagi thabak haure miyamna November 19 phawbada darkhas tharakpa yagani ngasi phungpa pause singi maroiba pausingi dama haujek Ngangbam Amukhomba leire Amukhomba Thagatsari Nolini ngasi phongba pauche singda maroina phongnoriba paukhara panba tarbadi ningon chakobo mamangda talab pension amasung IDP singi panduna lariba senfam sing thadoklagani haina Mukhya Mantri na phongdokheba wafam Churachandpur jila gi tuibongda irang thokpadagi district magistrate na athingba thamkiba amadi Ukhrul Kamjong amkhai paringda sampal khaba yaroi haina lukpharana phongdokhe wafam sing asina ori pokna famda ningol chakobo mamangda talab pension amasung IDP singi pending da leriba senfam thadoklagani haina Mukhya Mantri Nongthomam Birena phongdokhe wafamna ahanba headline tawri Chanalibakta Tampakta concrete road athubada semlagani singi district headquarters singdasu district concrete road semlagani haina Mukhya Mantri na phongdokhe wafamna ahanba headline tawduna phongli Sanga Express Manipuri da Santi puroknaba yamna kanna honari haina Mukhya Mantri na phongdokhe wafam ahanba headline tawduna phongli Lupa crore Sani Kulom Sangadaba World Class Football Stadium ama saragani haina Mukhya Mantri Nongthomam Birena phongdokhe wafam ama naharogi thodangda ahanba headline tawduna phongli Manipur News ta Churachandpur district ki tuibongda irang thokpadagi district magistrate na curfew thamjinkhre pawasi atai pawse singdasu tongan mongda headline piduna phongnaba ure social media da chaithorkhiba cherona maram oiraga chief minister sinba sindaba aiga mari leinade Biren haiba pawasina Isel Express ki ahanba headline oiri pawasigi makhada sing amasung tampakta samgat sagatnabigidamak ahenba lupa crore lising ama kaithoklagani haina haiba paw ama sub headline piduna phongli Huelan pawda Myanmar gi ngamkhai manungda UG masel khuthokna khre asiana yawkhre paw ama ahanba headline tawduna phongli Ukhrul Kamjongda ngangphai sambal khaba yaroi haina Nagagi CSO singna phongdokhiba wafamna Sanga Express Manipuri da anisuba headline tawri pawasi atai pawse singdasu tongan mongda headline tawduna phongnari border village singda hana leramba miwi singi masingdagi refugee masingna hengalakle heba pawama Imphal Free Press da ahanba headline tawduna phongli Sanga Express English edition da border fencing tawbagi mahuta NRC update tawnaba amasung population commission linkhatnaba thabak paikhalu haina tangkhulgi CSO singna sarkar da taksin khiba wafam pawsi siga ahamba lamaida maroi pawina phongli Confusion da NPP manungi wathok yengsinaba national team Imphal na thungna reha paw anisuba headline tawri Nolini Thagasari Amukhomba aroibeda maroiba paw amukhana Mukhya Mantri Nongthomam Biren Singh na hairi Rajya Sarkar ki karmachari sing amasung pensioner singi tolop thajagi kunthama toibawgi manungda pithoklagani
Security Force na Thawal amasung Sandel jila ki mafam kharada thihumbagi thabak sathabada bom yauna kuzukulai kaya fagatkhre amishung nonglei nuksit dana namaram oiduna Orissa gi samuda khongban gi mafam kharada hayeng ayuk phawbada akanba nong churaba yai hairi pauloi jade